uyu munsi kuba turi mu mahoro n'umutekano, tukaba twishyira tukizana, tukaba turya ntawe uduhagaze hejuru, tukanywa ntawe utubangamiye, tukiga amashuri dushaka kwiga yose aho dushaka hose, tugakora ubucuruzi nta nkomyi, tugakora ingendo aho dushaka hose mu mudendezo. Ibyo byose tubikesha Inkotanyi. Dufite ubuzima bwiza, iterambere haba mu mitekerereze no mu migaragarire, kuko hari abantu bemeye guhara amagara yabo ngo tubeho. Bafashe igihugu cyasaga n'icyapfuye barakizura, batitaye ku maraso yabo yamenekaga ku rugamba bitangiye igihugu. Ndi Inkotanyi y'umukera utimiranwa umukore mu ikotaniro ry'abahizi ridashakasha nshingura rushinguka mvuga ibigurutenduka mbona abadahinyuka nyirigabo y'imara mwaganitabira intambara nta gishya. Guhera kwa mbere Ukwakira mu 1990 kugeza kwa 4 Nyakanga 1994, ni ukuvuga ko ari imyaka iyinga ine barwana intambara yo kwibohora. Kwa 4 Nyakanga uri mu minsi abanyarwanda batakwibagirwa mu mateka, kuko nibwo umucyo wongeye gucana i Rwanda. Bivuze ko kuva icyo gihe hashize imyaka 32, uyu munsi wari utandukanye ku bantu bitewe n'ibice by'igihugu bari baherereyemo. Bamwe bari bihishe intera hamwe, abandi hari urujya n'uruza rw'impunzi zo mu 1959 n'indi myaka aho zatahugaga ziva mu bihugu by'ibituranyi ndetse abandi bahunga. Ngaho nimuze mwese mukwetura inkweto zanyu mbatembereze mu rugamba rwo kubohora igihugu, kuko utazi yava ntamenye yajya. Kaze neza kumuyobora impare maka nimuha aho amateka agoresa agororoka, ukuri nyako niyo mwabwiye mutabizi byose bijya habona. Mbaye ikaze kuri Mira Rwanda, isoko ibyegenyo bicumbuye n'amakuru agezweho kandi ize utasanga ahandi. Nje muri kumva aka kanya ndi kwene umuvandimwe. Niba ari ubwa mbere dukurikiye turakwishimiye, nanone ikaze. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 1990 na tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 2026, ejo bundi rwose imyaka 36 izaba ishize hatangiye urugamba rwo kubohora u Rwanda. Icyo gihe mu masaha y'igitondo nibwo isasu rya mbere ryumvikanye ku mupaka wa Kagitumba mu yahoze ari perefegitura y'Umutora mu karere ka Nyagatare. Ni isasu ryari rirashwe n'ingabo za RPA nk'ikimenyetso cyo gutangiza urugamba rwo kubohora u Rwanda. Urwo rugamba ruba n'impurirane y'urugamba rwo guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ni urugamba rurerure rwakozwe kugira ngo igihugu kibohorwe, aho FPR Inkotanyi nk'umuryango ndetse na RPA Inkotanyi nk'umutwe w'ingabo, izo nzego zombi zatangije urwo rugamba rwasojwe mu 1994. Bamwe mu barwanya urwo rugamba bagiye babigaragaza mu mbwirwaruhame zabo ko kugira intego, ukwiyemeza no gushyira hamwe aribyo byafashije ingabo za RPA gutsinda urwo rugamba. Basobanura ko urugamba rwo kubohora u Rwanda rwabasabye byinshi birimo kwitanga, gukunda igihugu cyabo no kutikunda, aho basize ibyo bari bafite byose mu gihugu cya Uganda baza kubohora u Rwanda. Ku itariki ya mbere Ukwakira 1990 mu mugezi wa Muvumba niho hajugunywa amapeti n'ibyangombwa byabarangaga bari barahawe mu buhungiro batangira urugamba. Izo ngabo ntizoroheye n'urugamba, kuko ku munsi wa kabiri w'urugamba wari umugaba w'ingabo za RPA Major General Fred Gisa Rwigema yahise araswa. Ingabo za RPA zakomeje gutakaza abasirikare bazo bakuru mu kwezi kwa mbere k'urugamba, barimo Major Chris Bunyenyezi na Major Peter Bayingana. Barashwe ku itariki ya 23 Ukwakira 1990. Muri uko kuraswa kw'abayobozi bakuru b'igisirikare cya RPA byahaye imbaraga ingabo za FAR zitwaga Inzirabwoba, ari nako bahimba indirimbo zo kwivuga ibigwi zishimira ko zikomeje kwica bamwe mu bayobozi b'ingabo za RPA bari bahanganye. Ibyo ariko ntibyaciye intege ingabo za RPA. Nyuma y'uko ingabo za RPA zakomeje gukomwa mu nkokora n'ingabo za FAR, byabaye ngombwa ko Paul Kagame wari ufite ipeti rya majoro ava mu masomo aho yigaga mu bya gisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aza ku rugamba ahita afata inshingano zo gukomeza kuyobora urugamba rwo kubohora u Rwanda. Akigera ku rugamba yahinduye politike y'imirwanire nk'uko byavuzwe na General James Kabarebe. Atinya kubaha Paul Kagame akigera ku rugamba ntiyanyuzwe n'uburyo urugamba rukorwamo. Yaratubajije ati, ni kuki murwana nabi bene aka kageni? Ngo nibwo yahise ahindura amayeri y'urugamba. Ingabo za RPA zongera kwisuganya nyuma y'uko ategetse ko izo ngabo zisubira inyuma zikemera gutakaza ibice by'Umutara zari zarigaruriye, birimo n'ikigo cya gisirikare cya Gabiro. Mu mpera zo mu 1990 no mu ntangiriro zo mu 1991, ingabo za RPA zaje mu bice by'amajyaruguru zirwana inkundura zifata umupaka wa Gatuna. Nyuma yo gufata umupaka byazorohereje urugamba, aho zarwanye zifata uduce tunyuranye turimo Rubaya, Byumba, umusozi wa Manyagiro, Rushaki, Mukarange, Mulindi na Kaniga. Bituma aho muri ako gace haba icyicaro gikuru. Gufata aka gace ka Gatuna byoroheje urugamba.
ingabo za RPA aho byazihaye amahirwe yo kwerekeza mu birunga bashinga ibirindiro ahitwa mu Rugano, aho batangije igice cya kabiri cy'urugamba bagaba ibitero ku ngabo za FARDC, ndetse ibirindiro by'uwari uyoboye urugamba Major General Paul Kagame bishingwa aho ku Rugano. Ni naho havuye Radio Muhabura mu mpera zo mu 1991 nk'imwe mu ntwaro zikomeye zifashishijwe mu rugamba rwo kubohora u Rwanda, aho iyo radio yajyaga yimukana n'umuyobozi w'urugamba Major General Paul Kagame kugeza ubwo igize icyicaro ku murindi w'intwari aho yubakiwe indake. Mu bitera ingabo za RPA zagabaga mu gace k'amajyaruguru harimo itsinda ry'ingabo ryinjiye mu mujyi wa Ruhengeri ku itariki ya 23 Mutarama mu 1991 ribohora abanyapolitike bari bafungiwe muri gereza ya Ruhengeri, aho izo ngabo zafashe n'ikigo cya gisirikare Kamuhoza n'umusozi wa Nyamagumba. Igitero kitazibagirana cyabwabwe ku ngabo za RPA mu hahoze ari Umutara, habereye intambara ikomeye bise Rukokoma, aho ingabo za RPA zarwanya inkundura zinesha za FARDC ngo nubwo zabaga zidafite intwaro zihagije nk'uko bivugwa na General Kabarebe. Ati haje intambara ikomeye cyane yitwaga Rukokoma ahitwa Gikoba mu Mutara hariya. Habyarimana azana ingabo zishoboka zose n'ibikoresho bikomeye, ahera muri Nzeri aho barasaga, guhera mu gitondo bagakubita ku rutoki rwose rurashira turihisha tukabarasa. Iyo ntambara bari bazi ko ariyo iri buturangize. Arongera ati twarwanaga uburyo bwitwaga mobile, twagendaga amanywa nijoro tukarasa, aha tukava tukajya mu birunga tukarasa, tukava tukagaruka mu Mutara, ingabo zinyuranamo ntibamenye aho tukihisha, nibyo bitaga mobile. Avuga ko iyo ntambara ikomeye cyane, aho bahinduye barwana intambara yo mu myobo, aho bari batangiye kubaka ibirindiro. Ati twagezeho turahindura intambara ya mobile turayireka, ducukura imyobo, turavuga tuti aho ntituhava. Nabo bati noneho turababonye, bakaza bagatema intoki bakatugeraho mu myobo tukarasa tukabananira. Ku murindi w'intwari, igicumbi cy'ubukerarugendo bw'amateka y'urugamba, urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB, Rwanda Development Board, ku bufatanye na Minisiteri y'Ingabo bafitanye umushinga w'ubukerarugendo bukorerwa mu duce tw'ingenzi twaranze amateka y'urugamba rwo kubohora u Rwanda. Muri aho twavuga ku murindi w'intwari mu karere ka Gicumbi, aricyo gicumbi cy'ayo mateka, akarere gafite umwihariko wo kugirwa icyicaro gikuru cya RPA mu gihe kirekire mbere yo kwimukira i Kigali. Niho usanga inyubako z'uruganda rw'icyayi cya Murindi zakoreshejwe nk'icyicaro gikuru guhera mu 1992 kugeza ku itariki ya 7 Mata 1994, ahari inzu yari ibiro by'umugaba mukuru w'ingabo za RPA Major General Paul Kagame ku murindi w'intwari Ibyumba. Reka turebe ku ndake yari ya Perezida Paul Kagame. Iyo nzu y'ibyumba bitatu ikikijwe n'indake ebyiri z'umuyobozi w'urugamba, ni ahantu hakomeje gusurwa n'abantu baturutse mu mpande zose z'igihugu ndetse n'abaturuka mu mahanga. Ingabo za RPA zamenye ihanurwa ry'indege yari itwaye Perezida Habyarimana ubwo zarimo zireba umupira. Mugabo Firemo, umuyobozi w'ingoro y'urugamba rwo kubohora igihugu ku murindi wa Byumba, avuga ko amakuru y'ihanurwa ry'indege Habyarimana Major General Paul Kagame yamenye ubwo yari ku murindi w'intwari aho yarebanaga umupira na bamwe mu ngabo ze. Yagize ati aha niho nyakubahwa Paul Kagame yarari, bari kureba umukino wa nyuma wa finali y'amarushanwa y'igikombe cya CAN wahuzaga Nigeria na Zambia. Kuri uwo mugoroba nibwo bamenye amakuru ko indege ya Habyarimana yarashwe. Arongera ati nyakubahwa Perezida akimara kumenya ayo makuru yakoze ibintu bitatu by'ingenzi. Icyambere kwari ukuvugana n'abasirikare ba RPA bari bari muri CND kwitegura igihe cye cyose baba barashweho bakirwanaho, bakarinda abanyapolitike bari bari muri iriya nzu. Ku ya 8 Mata, ingabo za RPA zafashe umugambi wo gutera Kigali ndetse no guhagarika jenoside mu maguru mashya. Tariki ya 14 Mata, Ububiligi bwategetse huti ingabo zabwo kuva mu Rwanda no mu ngabo za Loni ku buryo kugeza ku ya 20 uwa nyuma yari yamaze kuva mu Rwanda. Ku itariki ya 18 Mata, RPA yarashe LTRM kubwikwirakwizwa ry'umugambi w'urwango mu Banyarwanda, mu gihe ku itariki ya 19 Mata i Butare aho Perezida Sindikubwabo avuka, bidatinze umuntu utari ushyigikiye umugambi nawe yahise atangira guhigwa bukware. Ku itariki ya 21 Mata, RPA yabohoye Ibyumba. Ku itariki ya 21 na 22, akanama ka Loni gashinzwe umutekano mu mwanzuro mu 1912 kategetse ingabo zayo kuva mu Rwanda hasigara 270 gusa. Ku itariki ya 30 Mata, RPA yagenzuraga umupaka wa Rusumo uhereye ku mupaka wa Tanzania. Ku itariki ya 16 Gicurasi, RPA yafunze umuhanda Gitarama Kigali. Ku ya 22 Gicurasi, RPA yafashe ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali n'ikigo cya gisirikare cy'i Kanombe. Ku itariki ya 29 Gicurasi, RPA yafashe umujyi wa Nyanza. Ku ya 2 Kamena, RPA yabohoye Kabgayi.
Ku itariki ya 13 Kamena RPA yafashe umujyi wa Gitarama aho guverinoma y'inzibacyuho yakoreraga, ariko ko yari yerekeje ku Gisenyi ku itariki ya 10 Kamena. Ku itariki ya 21 Kamena ku mwanzuro wa Loni wo muri 1929 ingabo za mbere z'Abafaransa zageze ku mupaka y'u Rwanda na Zaire mu rwego rwa Operation Turquoise. Ku itariki ya 28 i Geneve Loni yashyize ahagaragara raporo yemeza ko mu Rwanda harimo kuba jenoside ikorerwa Abatutsi. Ku itariki ya 4 Nyakanga RPA yabohoye umujyi wa Kigali nyuma yo kubohora Butare. Ku ya 3 kwa 14 Nyakanga RPA yabohoye umujyi wa Ruhengeri. Ku wa 17 Nyakanga RPA yabohoye umujyi wa Gisenyi. Ku itariki ya 19 Nyakanga nibwo hashinzwe guverinoma y'ubumwe bw'Abanyarwanda n'ihagarikwa ku mugaragaro rya jenoside. Kuri izo tariki urusaku rw'amasasu rwarahagaze mu mujyi wa Kigali. Iki kibi kimenyetso cyo guhagarika jenoside yari imikorerwa Abatutsi, aho ingabo za RPA zabashije guhashya FARE n'intera hamwe. Benshi muri aba bahungira muri Zaire. Naha ducumbikiye ikiganiro cy'uyu munsi. Uyu ni umuyoboro umara impaka n'imuha, aho amateka agoretse agororoka, ukuri nyako n'imyumo mwabwiye mutabizi byose bijya habona. Iyi ni Mira Rwanda, isoko y'ibyegeranyo bicumbuye n'amakuru agizweho kandi yizewe utasanga ahandi. Nje mwumva gande pene muvandimwe, nimba ari ubwa mbere dukurikiye ntugende udakoze subscribe kugira ngo ukomeze kubana natwe. Nimba iki cyegeranyo wagikunze wagisangiza inshuti zawe. Mbifurije amahoro n'amafaranga, naho ubutaha mugwiza amashyo tuzongere guhura amatavuna imitozo.